U današnjem revijalnom programu govorimo o važnoj poruci solidarnosti i zajedništva. Vladi Unsko-Sanskog kantona proteklih dana uručena je vakufnama kojom se potvrđuje podrška izgradnje Islamskog centra u Maljevcu na granici Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. O značaju ovog projekta, snažnim vezama krajine s prekograničnim područjem te ulozi zajednice u očuvanju duhovnih vrijednosti razgovaramo s našim gostom, imamom džemata Maljevac, Admirom Efendijom Muhićem. Moje poštovanje i dobrodošlice u naš studio. Lijep pozdrav, hvala vam na pozivu. Evo, Efendija Muhiću, prije svega da razgovaramo upravo o ovoj vakufnami koju ste uručili predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti iz područja Unsko-Sanskog kantona. Koliko je zapravo politička zajednica ili društvena važna potpora, odnosno podrška imamu, vama kao imamu, ali i džematu Maljevac? Ovo je bila samo jedna refleksija na ono što je vlada Unsko-Sanskog kantona u proteklih nekoliko godina učinila za projekt izgradnje Islamskog centra u Maljevcu i mi smo se na jedan način odužili, zahvalili ljudski, dostojanstveno, te pozvali sve one sudionike u aktualnoj vlasti na nivoima općina, gradova, posebno kantona, da i dalje pratimo ove trendove izgradnje džamije na samoj granici. Mi smo, dakle, premijeru uručili vakufnamu gdje je vlada izdvojila znatna sredstva, pomogli nam konkretno u izgradnju ove džamije. No, to je jedan dio naše suradnje dugogodišnje gdje mi tešemo, dakle, odnose sa predstavnicima svih nivoa vlasti i ne samo to, nego i sa našom sestrinskom organizacijom, to je, dakle, Islamska zajednica sa svojom hijerarhijom od džemata, medžlisa do muftijstva. Mi smo, dakle, preuzeli na sebe određene obveze, potpisavši ugovor sa vladom kantona da zajedno idemo u realizaciju izgradnje spomen parka Rahmetli Irfan Ljubijankić, koji se sad nalazi, dakle, na vakufskoj zemlji gdje je financirala vlada kantona, ministarstvo za pitanje boraca i Savez udruženja logoraša kantona. Na tom mjestu sada je spomen park, a Islamska zajednica je dala kompletan suport tome i mi smo sada kao džemat Maljevac odgovorni za to i vršimo određene primjene, dakle, ukoliko nam netko dođe da ga odvedemo tamo, da kažemo, održavamo, dakle, taj spomen park. Da, zapravo na najbolji mogući način očuvate kulturu sjećanja prvog ministra vanjskih poslova, doktora Irfana Ljubijankića, prvog ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Moram vas pitati, kada govorimo o suradnji sa vlasti i politikom na području Unsko-Sanskog kantona, imate dobra partnerstva i sa lokalnim upravama. Da li je to tačno? Naravno, mi nismo isključivi. Mi smo inkluzivni u svim ovim aktivnostima sa lokalnom vlašću na području općina Cetingrad, Vojnić i Topusko. Dakle, sa hrvatske strane imamo odličnu suradnju, sa regionalnom, to je županija Karlovačka, imamo odličnu suradnju. Neki dan smo bili na prijemu u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana i kod gradonačelnika Karlovca i kod naše županice. To nije od jučer. Mi 20 godina kao društvo odgovorno, kao džemat, kao džematski odbor ulažemo u te odnose i ovo sada što vidimo na području Maljevca, dakle, sama izgradnja, to je samo refleksija u odnosu na ono što smo do sada ulagali. I mi nismo isključivi, mi tu primamo, dakle, i predstavnike drugih vjerskih zajednica, odlazimo im u posjet kako sa Hrvatske, tako i sa strane Bosne i Hercegovine. Neki dan smo bili u Velikoj Kladuši, pa prije toga u Cazinu, pa u Bužimu, ovdje u Bihaću. Dakle, želimo svima kazati ono što mi osjećamo. Nekada nam nedostaje riječi da je Maljevac vrlo važna adresa i za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina preko Maljevca ide u Europsku uniju. U Maljevcu su velike kolone, mi svjedočimo
Mi smo ostavili jednu danas ekipu volontera koja hizmet čini tom narodu. Prema našoj evidenciji 34.000 vozila tim graničnim prijelazom prođe mjesečno. To je 50.000 ljudi. Oni nemaju ni WC-a. Mi smo to prepoznali kao našu ulogu u ovom civilnom, svjetovnom sektoru. Da bude se koristi za društvo. Da. Imamo i jedan i muški i ženski toalet. Imamo mjesto gdje se može parkirati. Imamo mjesto za okrep, da se može pojesti, da se može popiti, da se može odmoriti, da se može klanjati. Dakle, to je rijeka ljudi, posebno sada u vrijeme ovih blagdana. I to su državljani Bosne i Hercegovine. To su naši donatori, to su naši vakifi. Gdje će ukoliko neće u džamiju? Dakle, mi smo potpuno se otvorili. Mi kao džemat, islamska zajednica, mi nismo pogrebno preduzeće. Da samo čekamo kad će neko umrijeti. Ili da samo radimo kad neko umre. Imamo i za to rješenje. Međutim, nama je prvenstveno, primarno, dakle, gledati čovjeka. Budete korisni društvu. Kao most Bošnjacima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, evo, i mnogi građani prepoznaju vašu ulogu, pa možda nam kažete u kojoj je fazi trenutno izgradnje islamskog centra, te spomen parka, jeli, da li građani nastavljaju pomagati i mogu u ovim trenucima? Ovdje mi smo jedna posebna priča. Kako je džemat Maljevac poseban, tako i efendija, tako i volonteri. Mi smo to krenuli bez velike pompe, ishodovali smo sve potrebne papire. Džemat Maljevac je kupio zemljište vlastitim sredstvima, platio kompletno ovu projektnu dokumentaciju i krenuo sam, naravno uz podršku i partnerstvo drugih sudionika i tako dalje. Međutim, mi smo na početku formirali jedan tim volontera. Želimo dati svoj prilog tome kroz rad i aktivizam i volonterizam. Posebno menadžment, gdje to uredno vodimo, gdje smo i medijski prepoznatljivi, gdje kanaliziramo ono što se može. Tako da smo sada na 55% odrađenog posla. Sakupili smo na taj način od ljudi, običnih ljudi, 1.200.000 eura i ugradili. Od toga je 600.000 eura sakupljeno pored ceste. Mi smo sinoć do 2:30 bili kod džamije. Učili ilahije, salavate, pozdravljali, selamili, javljali se uživo, dijelili letke, dijelili vodu, dijelili promotivni materijal, otvorili džamiju, dijelili voće. I tako radimo svaki put kada je kolona. Tim ljudima mi ćemo znati se zahvaliti da im napravimo poseban spomenik u Maljevcu. To su krajišnici. To su naši ljudi s ovih prostora. I ako hoćete, ovo je njihova džamija, zajedno s nama. I ova džamija ima svoju ulogu. Ona je trebala tu biti prije 20 godina. Mi možda sad s ove pozicije malo kasnimo s tim. Mi imamo Hafiza, najmlađeg u Evropi. On nije iz Zagreba niti iz Sarajeva, iz Maljevca. Zbog čega je to tako? To Allah šalje određene signale. U ovom kontekstu signal je na Maljevcu. Mi smo sve svoje podredili tome. Mi sa džamijom i spavamo i budimo se. I to je nevjerovatna snaga koju naši ljudi imaju. Valjalo je pokrenuti to. Valjalo je se uzdići. Nije džamija samo za vazifu i dženazu. Naravno, to je isto potreba. Ali da vidimo da džamija bude spas. Mi u džamiji sadašnjoj, dakle, koju gradimo, 55% smo izgradili, imat ćemo skladište za hranu, državne rezerve. Zašto? Korona nas je naučila. Mi nismo imali što jest u koroni. Imaćemo mjesto i prostor gdje možemo udomiti 100 ljudi da prespavaju. Zašto? Potres nas je naučio tome.
Imat ćemo za civilnu zaštitu. Evo, prekjučer policija pronašla mrtvo tijelo migranta jednog tamo kod nas. Mi smo pozvani i prozvani da spašavamo. Džamija je spas. Defibrilator jedini u Europi na džamiji jeste u Maljevcu. I svi smo obučeni da rukujemo s njim. To je dakle naše poslanje. Da džamija bude duhovna oaza, duhovna pećina u koju ćemo ući. I gdje ćemo otvoriti vrata, bujrum ljudi, ovo je vaše. Ali vještine i kompetencije koje imate nadilazi, ja bih rekao, samo tu duhovni aspekt rada kao imama. Evo, malo ste i više od svega toga, ne samo vi, nego svi ti ljudi koji tamo žive i rade. Vidi se da je širok dijapazon vještina kojima vladate. Zbog toga jeste bliski ljudima. I što je najvažnije, upravo se tu s ljudima, rekao bih, na toj prvoj liniji, na graničnoj liniji, kroz sve te kolone i ljudi to prepoznaju. Naravno. Mene kad neko zove telefonom, gdje si, rekao, čuvam granicu. Od koga? Od sebe. Islam nije samo ibadet. Temelj je ibadet. Obredoslovlje, klanjanje, post, zekijat i tako dalje. Ali je Islam daleko širok. Islam je šerijetski se vjenčat. Islam je da ti susjed ili komšija ne bude gladan. Islam je voziti po ograničenju na cesti. To je Islam. Ne bacati cigarete u Bosni i Hercegovini, a kad prijeđemo u granicu ponašati se kao uzorni evropski građanin, ili tako? Dakle, sve ovo što je van džamije je Islam, a u džamiji je ibadet. U džamiji je namaz, klanjanje. Dakle, sve to trebamo uobličiti, mi pokušavamo to sažeti. Dakle, da se potpuno otvorimo. Od nas se to očekuje. Pazite, džemat Maljevac se nalazi na državnoj cesti, na ulazu u Europsku uniju, na dobroj lokaciji. Mi u Maljevcu čujemo 6 ezana iz Bosne. To nijedan džemat u Hrvatskoj nije tako pozicioniran. Imamo Gunju, najstariju džamiju u Hrvatskoj, ali je tamo malo Sava, veća rijeka i ona ima taj između prostor. Mi pješke odemo do Čaršije u Veliku Kladušu. Mi jesmo u Maljevcu manjina. U Velikoj Kladuši smo većina. S te strane, džamija nije ni bosanska, ni hrvatska, ni bošnjačka, ni albanska. Ona je islamska. Ona je Allahova kuća. Prema tome, mi se pozicioniramo tako što želimo da to bude orijentir. Mi, pored džamije u Maljevcu, nemamo ništa. Ne dobivamo sve sa džamijom, ali imamo platformu. Gradeći džamiju, mi gradimo sebe, odnose, komunikaciju između nas. Da sve bude na svome mjestu. Da pokušamo tako. Da vratimo se iskonskoj duhovnosti, vjeri. Ako hoćemo i ekonomiji. Pitaju nas ljudi, jeste li se umorili? Jesmo. A kad se umorimo, okrenemo se i gledamo džamiju, taj umor prođe. To je veliki izazov. Naša džamija neće biti samo za klanjanje. Imaćemo tu parking. Imaćemo elektropunionicu za električna vozila. To ovi evropski fondovi daju, pa zašto ne bi to treba svaka džamija imati. Pa da. Obnovljivi izvori energije. Naravno, imamo solar elektranu na džamiju. I to je dozvoljeno. I tražit ćemo zelenu zastavicu da budemo eko džamija. Puno je toga dobrih benefita. Vjerujem da se oni mogu pogledati na sutrašnjem filmu koji će biti premijerno prikazan na programu radio-televizije Unsko-Sanskog kantona. Evo, kratak osvrt na to i možda kada se nalazimo u ovim decembarskim danima, danas je i praznik Božić, možda da uputimo i neku poruku našim susjedima, prijateljima, komšijama, katolicima. Naravno, ovo je trenutak iskonske i istinske duhovnosti među svima nama. Mi živimo jedan život koji treba biti iskren, počevši od nas. Mi svojim susjedima, prijateljima, suradnicima, poznanicima, partnerima, pa i dijelom rodbine
Želimo čestitati nadolazeće praznike, posebno današnji praznik, odnosno blagdan Božić, sretan i čestit Božić, uz puno zdravlja, sreće, uspjeha, blagostanja, bereketa, jer bereket je u svemu. I Novu godinu, naravno. A ovo, dakle, mi sutra imamo premijerno ovdje na televiziji Unsko-Sanskog kantona i moram istaći, dakle, televiziju nad televizijama, koja nam je prvo najbliža. Mi smo za sat vremena iz Maljevca u Bihaću ili vi iz Bihaća u Maljevac. I zahvaliti se vama i vašem rukovodstvu i menadžmentu koji nas pratite već dugi niz godina. Vi ste naše uši za svijet i naše oči za gledanje. Dakle, hvala vam na tome. I evo, premijerno mi smo u našoj produkciji, Džemat Maljevac se odvažio da snimi jedan dokumentarni film. Mi smo ga bili kandidirali za Sarajevo film festival. Mi nemamo nešto da se mi sramotimo, ne, to je naš ponos. Iako nismo prošli, nije te kvalitete za taj dio. Ali smo se odvažili i zato da možemo sada kažiti, mi smo svoj film koji se zove Hrabra odluka kandidirali tamo. To je jedna referenca. I na drugim različitim televizijama ćemo prikazati film. Taj film govori o nama. To je film Hrabra odluka je lična karta ili osobna karta našeg džemata. Vrijedi pogledati taj film. 8 sati, ako se ne varam. 8 sati sutra na program radio televizije Unsko-Sanskog kantona. Efendija, hvala vam na vašoj odlučnosti. Hvala vam što ste došli u Bihać na obale Une. Uživajte u svim čarima ovog prelijepog grada. Vjerujem da ste i često ovdje. A mi se vidimo neki drugi put i pričamo o ovim pozitivnim temama. Vjerujem da ih ima bezbroj. Razgovarat ćemo i nakon emisije da nam kažete koje su to još pozitivne pa da dođemo u Maljevac i ekraniziramo. Ako mogu za kraj da istaknem, mi smo jučer imali jednu obitelj koja nam je došla iz Bužima. Nana je preselila na Ahiret, ali je ostavila oporuku da se sredstva odnesu u džamiju. I njene naušnice. Naušnice koje svjedoče njenom životu. Zlatne. To gradi džamiju. A ne šejkovi i sultani. I mi ćemo svoju džamiju u Maljevcu sami napraviti. I to će biti naš ponos. Vama hvala i zahvaljujem se svim građanima Unsko-Sanskog kantona, svim općinama, svim gradovima, medžlisima, džematima, svim insanima koji prođu, ostave 5 maraka, 5 eura, 50, 500, nije bitno, da je dio te džamije. Jer u Maljevcu danas mi čuvamo svoj čast i obraz. Hvala vam puno. Hvala lijepa još jedan put na ovom govoru.